Des Affaires étrangères déclare sur notre plateau, par exemple, que les forces congolaises bombardent les positions du M23 et les populations en violation du cessez-le-feu. Que répondez-vous à cela? Bon, écoutez, d'abord... Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda arashinja igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kurasa drone mu bice 23 irimo. Urabivugaho iki? Je dois rappeler ici que nous sommes en phase d'atterrissage et que les dernières discussions à Washington, nous avons convenu, parce que nous sommes en phase d'atterrissage, d'éviter des propos qui peuvent être de cette nature, justement. Nous, on ne va pas aller bas, de l'autre côté, mais on va rester haut pour que chacun assume ses responsabilités. Mais il y a ici, des faits, il y a pas... birazwi neza itonde madamu birazwi neza ko rwose ugomba kureka gukoresha imvugo nk'izo z'u Rwanda. Birazwi neza ko mu ntambara y'umujyi wa Goma hishwe abaturage bacu bagera barenga 10,000. Uruhare mu by'ukuri n'ubundi bishwe nabo ngabo n'ubundi mu by'ukuri bashigikiwe n'u Rwanda. Twero ntabwo dushinzwe kwica ahubwo twebwe dushinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse n'igihugu n'abanyagihugu. Ati sinzero ni gute u Rwanda mu by'ukuri rwasinye amasezerano y'amahoro Washington. Mu by'ukuri urumva ko ibintu uko ntabwo byari bimeze neza. Turumva ko ntabwo ari twe twica nabo ngabo n'ubundi bica. Il est évident que c'est le Rwanda qui agresse. Ici, il est évident, je le disais tout à l'heure, qu'en 5 jours, près de 10 000 Congolais ont été tués à l'occasion de l'invasion de Goma. Et nous savons depuis, vous suivez quotidiennement la situation dans l'Est, qui tue, qui gouverne par crime. Je ne voudrais peut-être pas faire la litanie des crimes qui sont commis, mais ici, c'est qu'il faut savoir, il y a un pays qui en agresse un autre. Et nous, évidemment, nous sommes dans une posture de légitime défense pour toutes nos populations. Et donc, nous qui devons protéger nos populations à tout prix, nous qui voulons qu'on desserre les taux pour que très rapidement nous puissions apporter l'appui humanitaire, on ne peut pas être responsable de ces bombardements. Et donc, il faut regarder du côté de celui qui nous accuse pour voir ce qui se passe sur le terrain et qui en est les responsables. Donc vous n'êtes pas responsable des twa dushinzwe kurinda abaturage ntabwo dushinzwe kwica twe dushinzwe kurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu. Ibyo nibyo twe dushinzwe kurinda. Abo bafite mu by'ukuri mu bice byabo bafite abaturage mu by'ukuri barasa n'abaturage. Ati ni gute u Rwanda rwasinye mu by'ukuri amasezerano y'amahoro ya Washington bataraduteye? Ni gute watubwira ko basinye amasezerano y'amahoro ya Washington u Rwanda ni gute baba barayasinye bataraduteye? Écoutez, ceux qui bombardent, ceux qui tuent sont ceux qui aujourd'hui sont les occupants et leurs supplétifs. Vous n'avez qu'à regarder. Vous renvoyez la balle en fait. La question, ce n'est pas de renvoyer la balle. La question, c'est que nous avons, nous, République démocratique du Congo, été agressés. Ati tubwire ati mu masezerano Washington mwasinye mwemeye gusenya umutwe wa FDLR. Ese bigeze ibyo gusenya umutwe wa FDLR? Du côté du Rwanda, c'est le seul pays qui ne voit pas qu'il est agresseur. Mais si vous regardez, pourquoi avons-nous signé alors cet accord à Washington s'ils avaient aucune responsabilité dans ce qui se passe en termes de troupes, des matériels et de tous ces crimes qui ont été commis? Ici, nous avons sérié tous les problèmes, justement. C'est pour ça que nous sommes à Washington. C'est pour ça que nous sommes à Doha. Aujourd'hui, tous les problèmes sont à table. Et ce qui est attendu du Rwanda, c'est qu'il fasse sa part de responsabilité, comme nous faisons la nôtre, pour nous assurer que nous atteignons l'objectif de la paix que pourra consolider, et c'est la paix qui entraînera l'ouverture à des opportunités. Alors parmi les conditions et les engagements signés à Washington, il y a la neutralisation des FDLR, mais visiblement ils n'ont toujours pas déposé les armes. Que se passe-t-il? Écoutez, la question des FDLR, comme la question des réfugiés, comme la question du discours de haine, c'est des prétextes qui ont été utilisés. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete
diyabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Ibyo bya FDLR no gucura impunzi n'urwitwazo rw'u Rwanda mu gutuza cyangwa se mu kutubuza amahoro. Amasezerano ya Washington mu by'ukuri ni nkaho Gisekedi perezida n'ubundi mu by'ukuri yagize ngo amahoro aboneke mu gahe, amahoro n'agahenge biboneke mu karere ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bibone amahoro nyine, ibintu by'intambara bireke gukomeza kuba biba bibi muri aka karere. Ibya FDLR FARDC yasuye itangazo ibasaba mu by'ukuri gutaha iwabo ku bushake. Ni FDLR rero itwicira abaturage mu bice bimwe na bimwe. Ati rero ntabwo mu by'ukuri ibyo twewe ntabwo twagombaga kuba tubyinjiramo cyane. Ati kandi ikindi ati sinzi aya masezerano nibyo barimo gusinya niba bizanagerwaho bitewe nuko ntabwo tuzemera gusinya amasezerano y'amahoro. Nta mahoro turabona mu karere bikimeze naho mu burasirazuba baraduteye. Bizasa ko babanza gukuraho mu by'ukuri ubwirinzi, gahunda z'ubwirinzi. Ati naho ibindi nibo baduteye nta bandi. Camoufler cette guerre économique, c'est la réalité. Et c'est bien pourquoi Washington, je vais y arriver, c'est bien pourquoi Washington, dans cet accord, c'est un accord qui règle principalement deux problèmes. La question de la sécurité, avec notamment la question des FDLR et les désengagements de force, et puis la question des conditions qui vont nous permettre de créer un espace de stabilité dans la région, parce que c'est la volonté du président Tshisekedi de dynamiter l'économie dans cette partie du pays et partant dans toute l'Afrique. C'est que nous faisons. Ayo na magambo rero mu by'ukuri twinjiriyemo yatangazwaga no Patrick Muyaya ubwo yagiranirwa ikiganiro n'itangazamakuru n'umunyamakuru, aho rero mu by'ukuri bagendaga bagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye kubikomeje kugenda bera muri aka karere kibaga bigari cyane ku masezerano y'u Rwanda rero yewe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse tutibagiwe n'izindi gahunda ziri muri aya masezerano rero harimo nko kuba umutwe wa FDLR watangira ngo mwabyumvishe abazwa rero ku bya FDLR uko yavuze ko FDLR ndetse ngo n'impunzi biri hari u Rwanda ruhora ruvuga ko ari urwitwazo, kandi ko anagaragaza ko Gisekedi yasinyira amasezerano kugira ngo akarere ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibe byabona amahoro. Mu by'ukuri anakomeza haruguru gatavuga ati mu mujyi wa Goma batakaje abaturage babo bagera ku barenga 10,000. Ati kandi abo bishwe n'ubundi n'abashigikiwe n'u Rwanda. Ibi rero ni Patrick Muyaya nibyo atangaje. Mu by'ukuri tubashe kwa tugenda tubasamarayizingira cyangwa se tubashirira mu nshamake. Hanyuma rero ikomeje kugenda bibi cyane hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amatangazo kuri yaba general cyangwa se yibi bihugu cyangwa se y'ibisirikare bimwe nemwe bigiye bitandukanye muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda yiyongera. Warutawe rero ni mu by'ukuri umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Baratuza Pascal, Brigadier General Baratuza Pascal watangaje rero ko mu by'ukuri asa naho asubiza izi ngabo z'abanyamurenge cyangwa se twirwaniho, asubiza cyane amagambo ajya atangazwa na Colonel Rugabo wajya asaba izi ngabo z'u Burundi kuba zava hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikaba rero zataha zikareka gukomeza kubagabaho ibitero. Mu magambo ya Baratuza umuvugizi w'igisirikare cya FDNB n'igisirikare cy'u Burundi rero akaba yatangaje avuga ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zitari hariya mu by'ukuri bitazwi cyangwa se mu buryo buri fraude, ngo ku buryo
bashobora kuba bajya kugaba ibitero ngo babe bakwitwikira umutwe nka Wazalendo. Ati twebwe hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tuhari ku bushake cyangwa se mu masezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi n'igihugu rero cy'u Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho gahunda cyangwa se insanganyamatsiko kwari ukurwanya umutwe wa mu by'ukuri umutwe wa M23, umutwe wa twirwaneho ndetse n'umutwe wa Red Tabara. Ati abakomeza kugenda bavuga ko twima abaturage amayira tugafunga amayira mu by'ukuri ngo bigatuma batabona uko bahahirana, ngo tugafunga inzira bakabura imiti n'iki byose, ngo yewe nibareke gukomeza kwifatikanya cyangwa se kwihuza n'izo nyeshamba, nibareke gukomeza gukorana cyangwa se kuba hamwe n'izo nyeshamba, ubundi ibindi byose ngo bakomeze bigende neza, imirimo ikomeze ikorwe nta kibazo. Ibi rero yabitangaje mu gihe nyamara bikomeje kugenda bivuga ko abanyamurenge baherutse no gukora imyigaragambyo bagaragaza ko iki gisirikare cy'u Burundi FDNB gikomeje kugenda kibabangamira, aho cyakomeje kugenda rwose gishyiraho mu by'ukuri amabariyeri amwe na hamwe ajya atandukanye mu bice bigiye bitandukanye, bigatuma rero abo banyamurenge mu by'ukuri batagera hirya no hino ngo babashe ko bahahirana, aho rero bikomeje kugenda bigorana nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibice rero bivuga ko aba banyamurenge cyangwa se izi ngabo z'abarundi zashyizemo ibirindiro ku buryo rwose kugira ngo abasivile bava hamwe bajya ahandi bahahirane nk'uko byagiye bigaragara. Igice rero bavuga gisa naho bamaze kuborokerwa aba baturage rero ni nk'ibice nka za Gipupu n'ahandi hose rero ngo batemere kuba bagera ngo babe bava hamwe bajye nko ku Ndondo naho hose, aho basanga barashyizemo amabariyeri abaturage basa n'abaciyemo ibice. Ibi byose rero ngo bikaba ari ibintu na hano za Bijombo ngo hari inzira ijya hitwa kwa Murima aho ndetse naho bajya muri za Bijombo no muri za Bijombo aho hose baraborotse ku buryo batabasha kuba bava hamwe ngo bajye ahandi. So rero bakava ko kugira ngo barekure cyangwa se bibagendekere neza bazasabwa kureka gukorana n'iyi mitwe yitwaje intwaro nk'uko byagiye bigaragara. Andi makuru na makuru arimo kuva ko mu by'ukuri ubwo twakomeje kugenda ducuncumuka twihuta. Andi makuru na makuru avuga ko nyuma yuko izi drone zikomeje kugenda ziraswa mu by'ukuri hari abashobora kuza kuba babigiramo mu by'ukuri hari abashobora kuza kuba babigenderamo kuri izi ngabo n'ubundi ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, aho drone zikomeje kugenda ziraswa. Hari n'andi makuru avuga ko hano muri Masisi hari drone nabwo yarashwe iyo mu bwoko bwa CH4 ndetse yewe mugena hano muri Sud Kivu naho bakomeje kugenda baziharasinga inyinshi zikaraswa. Ibintu bikomeje kugenda bibi cyane biri kuzamba hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero reka twakire mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone dukomezanye n'izindi update tugenda tureba nuko muri aka karere byifashe ku mirongo y'urugamba, aho n'ubundi rero imirwano ikomeje kugenda ica ibintu hagati rero n'ubundi y'abarwanyi ba M23 ndetse n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Hanyuma rero nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho nuko ibintu bikomeje kugenda bizamba mu bice bigiye bitandukanye. Vincent uriwe neza? Uriwe neza bwana Paito? Urakomeye? Ndaho nakomeye nashima rureba. Vise duhereye hano iwacu mu Rwanda no muri amakuru yacu muri izi updates zacu, amakuru aravuga ko ngo ubushinjacyaha bwajuriye urubanza rwitwa Karasira. Mu by'ukuri nagira ngo iyi nkuru ariyo duheraho. Nibyo amakuru dufite n'uko ubushinjacyaha butangizwe n'icyemezo cyafashwe n'urukiko rwa Nyanza ku kirego bwari bwatanzwe burega Aimable Uzarama alias Professeur Niga. Ubushinjacyaha rero mu Rwanda buvuga ko icyo cyemezo cy'urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi rufite icyicaro i Nyanza nk'uko nari bikubwiye, bakatiye Karasira Aimable Uzarama alias Professeur Niga igifungo cy'imyaka 5 rukemeza yuko n'imitungo yiwe yarafatiriwe ayisubizwa. Karasira Aimable Uzarama alias Professeur Niga yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ndetse akaba n'umuhanzi, akanamenyekana ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka YouTube.
ibyaha birimo guhakana jenoside yakorewe abatutsi, guhishinga jenoside, gukurura amacakubiri, gukurura imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze n'icyaha cy'iyezandonke. Urukiko rero aherutse kuburaniramo ibi byaha byose yarezwe, rwamuhamije icyaha kimwe gusa cyo gukurura amacakubiri. Ibindi byaha byose abigirwaho umwere. Amakuru yize wagera kuri eugene.com aremeza ko ubushinjacyaha butanyuzwe na kiriya cyemezo cy'urukiko ku buryo bwakijuririye mu rukiko rw'ubujurire rufite icyicaro i Kigali. Karasira rero watangiye gukurikiranwa mu nkiko kuva mu mwaka wa 2021, asigaje igihe gito ngo afungurwe, nk'uko twabonye icyemezo cy'urukiko bivuze ko mu gihe yaba igihano cy'imyaka 5 yakatiwe akirangije yaburana ubujurire adafunze, mukurikije uko amategeko y'u Rwanda abiteganya. Mu byerekeranye n'imiburanire ku rwego rwa mbere yaranzwe n'udushya turimo kwihana abacamanza, gusohoka mu cyumba kiburanishirizwamo urubanza mu gihe urubanza rwabaga ruri kuba n'utundi, nko kuburana afite ibitabo bya Bibiliya ndetse yazanye n'utujerekani turimo igikoma, agatera urwenya mu bihe bitandukanye. Bimwe muri byo yavugaga ko abiterwa n'uburwayi, ariko ubushinjacyaha ntibwabyemeye. Mu minsi ye ya nyuma aburana yaranzwe n'ubwitonzi ndetse anaburana yibanda cyane ku kiburanwa yiregura ku byo yaregwaga. Ubushinjacyaha bwasabaga ko ibyaha byose bamurega byamuhamara akatirwa imyaka 30 nibura y'igifungo. Urukiko rero ruza gusuzuma urubanza mu mizi rusanga ko rwamukatira igifungo cy'imyaka 5. Waba ari igihe yaramze muri gereza ugasanga ukuyemo icyo gihe cyose ugasanga yarasigaje amezi atarenga 5. Ndetse urukiko rugategeka yuko imitungo yiwe yafatiriwe irimo amamiliyoni n'amamiliyoni hafi ayasubirwa, ariko mu gihe ubushinjacyaha buvuzaga ko ayo mafaranga nayo yafatirwa kuko ngo yayabonye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. We rero akabura nayo avuga yuko agiriwe impuhwe mu mafaranga ari kuri konti ye yashobora kuvamo yishyura ubwunganizi yagize n'abunganizi ajya abona mu rwego rw'amategeko. Yavuga yuko rero ndetse byanamufasha kubaho mu igororero. Yasoje kuburana ku rwego rwa mbere yunganwe na Maître Brice Bikotwa na Maître Felicien Gashema. Urubanza rukomeye rero kuri Maître Brice Bikotwa yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru avuga ko ku ruhande rwabo batsinze ubushinjacyaha kubera ko icyo bifuzaga yuko akatirwa imyaka 30 batatari cyo kibonetse. Mu by'ukuri na Karasira yagaragaje akanyamuneza, ariko ubushinjacyaha bugaragaza ko butangirwa, akaba ari niyo mpamvu bajuriye none bakavuga ko bifuza ko urubanza rwasubirwamo n'urukiko rw'ubujurire rwa Kigali. Vise tuvuye kuri Aimable Karasira rero Professeur Niga, tusimbuke n'ubundi turebe Victoire Ingabire nawe rero amakuru atugeraho ngo yaburanye n'urukiko rw'ikirenga mu by'ukuri ku kirego yarezwemo na leta. Urubanza rw'uyu umudamu cyangwa se rwa Victoire Ingabire rwo rwaba rwagenze rute? Ni urubanza rumaze iminsi, ni urubanza rwahereye mu rukiko rw'ibanze rurakomeza ubu ngubu rugeze mu rukiko rw'ikirenga. Yego, urumva bamureze ibyaha bitandukanye, ariko bategeka yuko afungwa by'agateganyo igihe kingana n'iminsi 30. Akaba rero ataranyuzwe n'icyo cyemezo akijurira mu rukiko rwisumbuye. Urukiko rwisumbuye narwo rwemeza yuko icyo cyemezo cy'urukiko kimufunga by'agateganyo iminsi 30 kigumaho. Buranyurwa atanga ikirego avuga yuko mu rukiko rw'ibanze hafashwe icyemezo gitegeka yuko afungwa ariko birengagije amategeko. Bakaba barashingiye ku mategeko abangamiye itegeko nshinga, icyo nakwita mu gifaransa anticonstitutionnel. Ikirego kirarega ubushinjacyaha yuko icyo cyemezo cyafashwe cyashingiye ku butare bw'umucamanza
agategeka ubushinjacyaha yuko bukora iperereza ariko bikarangira busabye yuko afungwa. Arega mu rukiko rwisumbuye rero ko icyo cyemezo kibogamye ukurikije uko amategeko yo mu Rwanda abivuga, nk'uko we n'abunganizi be barimo Maître Gatera Gashabana na Felicien Bikotwa babivugaga. Yego. Urukiko rwisumbuye rwemeza yuko icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ibanze kitabangamiye itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Yego. Ariko ntiyanyurwa we n'abunganizi be ko icyo cyemezo cyafashwe nuko yatanze ikirego mu rukiko rw'ikirenga muri rusange leta, avuga yuko ibyemezo byose byafashwe byashingiwe ku mategeko abangamiye itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyangwa avuguruza itegeko nshinga. Urukiko rero rukaba rwamutumiye uyu munsi yitaba n'ubundi ari kumwe n'abunganizi be mu rwego rw'amategeko Maître Gatera Gashabana ndetse na Felicien Bikotwa babunganira. Yego. Urukiko rero akimara kuhagera rwemeza yuko ikirego cyiwe gifite ishingiro, ko afite inyungu zo kuburana icyo kirego. Ariko kubera yuko leta yari yaratanze inzitizi, bunganira leta bahagarariye leta nabo bita Anthony Doreta bemeza yuko nabo hari inzitizi batanze. Yego. Abahagarariye leta rero aribo twita mu Kinyarwanda intumwa za leta. Mu kirego cyatanzwe naho urukiko rw'ikirenga rwanzura ko izo nzitizi zabanza zigasuzumwa kugira ngo bajye mu rubanza mu mizi, mbere yo kujya mu rubanza mu mizi rwa Victoire Ingabire. Bakaba bimuriye urubanza ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, akaba ariho urwo rubanza ruzongera gusuzumwa kureba niba ibyo Victoire Ingabire n'abunganizi be bavuga ko icyemezo yafatiwe bangamira itegeko nshinga kandi cyashingiwe ku mategeko avuguruza itegeko nshinga. Byose ko bizasuzumwa ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2026, ariko habanje gusuzumwa nyirizina inzitizi zatanzwe n'abahagarariye leta. Reka dutegereze rero ubwo n'ubundi tuzaba tugenda tureba uko bizaba bihagaze, dore ko tuzakomeza kugenda tubikurikirana. Reka dusimbukire rero hano muri Sud Kivu tusa n'abasubira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni muri Kivu y'Amajyepfo rero mu gace bita ngo ni Kamisimbi. Imirwano ikomeje gukura, ikomeje kugenda rwose, ikomeje gukara hagati ya M23 yewe na Wazalendo. Mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda bibi cyane. Ni imirwano ikomeje gukara hagati ya M23 ndetse na Twirwaneho barwana na Wazalendo mu bice bitandukanye bya Sud Kivu. Kubera yuko uvuze Sud Kivu buri abarimo imitwe ibiri irwana ariko ifatanyije irwana na Wazalendo n'ingabo za leta, ingabo z'abarundi ndetse na FDL n'abacanshuro. Ariko mu gace ka Kamisimbi mu birometero hafi 15 uva mu mujyi wa Bukavu, urwabo kandi irimo n'ubwicanyi bukabije ikomeje kuba hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye ndetse n'imboni zacu ziri muri bino bice zivuga yuko imirwano ikomeje ku buryo abaturage benshi bakomeje kuhaburira ubuzima uhereye ku munsi wo kuwa kabiri mu rukerera kugera none kuwa gatatu mu midugudu itandukanye muri groupement ya Kamisimbi, muri teritwari ya Barungu hafi mu birometero 15 mu majyepfo ugana mu burengerazuba bw'umujyi wa Bukavu. Ko imirwano ikomeje kuva ejo kugera uno munsi. Amakuru twahawe n'imboni zacu ziri mwa bino bice bivuga yuko abarwanyi bo muri AFM 23 bagaragaye ku bwinshi cyane guhera mu basama ya bino groupement ya Kamisimbi bahangana na Wazalendo. Andi makuru aturuka mu binyamakuru bitandukanye bikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko nabo babonye abanyeshuri benshi guhera kuwa mbere kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu bata amashuri kubera imirwano. Bakavuga yuko hashize nibura amezi 2 abanyeshuri batiga, abarimu batigisha kubera yuko nta buryo
bwo kugera ku bigo mwakira gice cya Groupema Kansimbi bakavuga yuko abaturage benshi bataye ibyabo kubera urusaku rw'intwaro ruri ndetse n'intoya ku mpande zombi yaba ari AFM 23 ndetse na Wazalendo. Amakuru akavuga ko iyi mirwano ubundi ikomeje kubamo ibintu bibi cyane kuko harimo harapfa abaturage benshi ndetse n'abarwanyi ku ruhande rwa Wazalendo benshi bapfa, ariko nanone abaturage bakaba bakomeza kwibwa cyane cyane imitungo yabo bitahurwa nabo muri Wazalendo. Bikavuga ko nanone mu gace ka Kigezi, Murambi, Kishendo, Rurabo ndetse n'utundi duce dukikije iyi midugudu naho imirwano ikomeje kuba ku buryo bukomeye, aho bita za Murambi, za Karigaguma ndetse n'ibice bindi bikikije ko naho imirwano iba myinshi kandi abaturage bagahunga ku bwinshi kubera ko batinya ko bagerwaho ingaruka n'ibisasu bikorwa na leta ndetse na M23, ariko nubwo bahura n'abandi benshi bakubuzwa ndetse n'abandi bagakomereka nk'uko amakuru duteka muri za ndetse n'amakuru bitandukanye bikorera muri kano gace abitangaza. Yes, Vincent, tugarutse muri Rubero aho igikomeje kugenda kivuga nuko imirimo y'ubukungu n'amashuri byahagaze kubera ibitero bya ADF. Nibyo za Rubero n'inkengero za Rubero aho bita za Baswaga ndetse no mu nkengero za Baswaga n'imidugudu ituranye na Baswaga, imirimo y'ubukungu, ubucuruzi, ubuhinzi ndetse n'abanyeshuri byahagaze kubera ibitero bitandukanye by'uyu mutwe w'abagande urwanya ubutegetsi bwa Uganda wa ADF. Amakuru y'abandi bice bitandukanye bavuga ko guhera mu gitondo cy'uyu munsi nta shuri na rimwe ryigeze rifungura guhera mu gitondo k'uyu wa 12 z'ukwezi kwa 10/2025 cyane mu midugudu igize sheferi ya Baswaga muri teritwari ya Rubero. Bikavugwa ko uyu mutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko cyane ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaye abarwanyi babo bagaba ibitero mu bice bitandukanye bigatuma abacuruzi, abanyeshuri ndetse n'abarimu nabo batajya ku bigo byabo bigishagaho. Wa sosiyete sivile muri kano gace bita Itsamba avuga yuko muri kominote ya Baswagaho ibibazo bikomeza kwiyongera cyane mu midugudu ya Rutambi, Kasiyilo, Ngoyi, Busaka, Kalekere, Mutumbo, Kusege, Bukendo ndetse n'amagumo muri Groupema ya Burega. Bikavuga yuko mu bice bya Masakoki, Vulanda, Senga na Supa nawo ibibazo bikomeza kuba ibibazo hagati y'abarwanyi ba ADF ndetse banahangana na leta. Bakavuga ko n'ubundi imidugudu ya Rutambi, Kasiyilo, Ngoyi, Busaka, Kalekere, Mutumbo, Kisege, Vukondo, Magumo, Masakoki, Vulanda, Senga, Kitebya, Mayeya, Kirina, Kirimba, Kizimba, Bikungu, Kagembe, Busanza ndetse n'indi naho amazu y'abaturage yatwitswe n'uyu mutwe. Bakavuga yuko abaturage batakiri gukora ubucuruzi kuko FARDC nayo ifatanyije na UPDF bakoze ku ntwaro zabo no bagatangira gutera ibirindiro by'umutwe wa ADF kugira ngo barebe yuko babasha kubaca intege, ariko kugereza imirwano ngo iracyavugwa nk'uko abaturage babitangaza. Vise hanyuma rero tugarutse n'ubundi hano Kinshasa naho hari amakuru akomeje kugenda avuga ko ngo Kisekedi yafashe icyemezo ko mu by'ukuri ko ibyemezo by'inkiko za AFC M23 bidakwiye kugira agaciro mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko AFC M23 itangaje yuko igiye gukiraho inzego z'ubutabera mu bice bitandukanye bagenzura. AFC M23 ikaba yaramaze gukoresha ibizamini, ikaba yarashatse abagenzacyaha, abashinjacyaha ndetse n'abacamanza, ariko ikaba itarabashyira mu myanya nk'uko ibitangaza. Ikaba yaretse gutangaza yuko mu bantu 467 bakoze ibizamini 386 aribo batsinze ko bagiye muri televiziyo no kugira ngo bazabone gushyirwa mu myanya. Mu makuru rero yatangajwe n'uwo bita
Noze Karenga Chiakani kuri televiziyo nasiyonari Kongore ariyo FMC kuwa mbere kuwa kabiri tariki ya 11/11 yasomye icyemezo cya leta yavuga yuko rero Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko ibyemezo byose by'inkiko bizafatwa na AFM 23 ari ibyemezo bidakurikije amategeko kandi ko ari ibyemezo bibangamiye itegeko nshinga ko bidakwiye kugira ingaruka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi byakwiye kubyubahiriza nk'uko biri mu cyemezo cyasohowe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yes, rero ni ibyatangajwe na Antoine Felix mu by'ukuri ukomeje kugera n'ubundi ahangana bikomeye cyane no mu mutwe wa AFC yabo 23 nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Reka rero dusimbukire mu gihugu cy'Ubufaransa Vincent, naho hari amakuru akomeje kugenda avugwa hano muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Harimo arabera Vincent, turi muranyumva ko numva amarezo se kandi abaye ikibazo. Network ndumva azanye probleme, niyo mpamvu rero tugomba gusa n'abasubira inyuma kiyasi kugira ngo ubu muranyumva neza. Ndimo ndakumva sinzi nyumva neza. Ndimo ndakumva nanjye. Nibyo mu Bufaransa harimo arabera urubanza rwitwa Roger Rumbara rugiye gutangira mu mujyi wa Paris, azaburanishwa ku bijyana by'intambara byakozwe mu cyo bise intambara ya Kongo ya kabiri. Uyu munyekongo rero nk'uko amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye birimo BBC, birimo RFI n'ibindi bitandukanye bikorera mu gihugu cy'Ubufaransa, bivuga yuko ari urubanza rwa mbere rw'umunyekongo byakorewe mu ntambara bya mbere ya Kongo mu bice bya Kivu ya ruguru na Ituri hagati y'umwaka wa 2002 ndetse n'umwaka wa 2003 bigiye kubera i Paris mu Bufaransa kuva kuri uyu wa gatatu. Roger Rumbara Tipenge akaba yarahoze akuriye umutwe wa Rassemblement Congolais pour la Démocratie Nationale RCDN, akaba ashinzwe ibyaha by'ubwicanyi, yicarubozo, gufata abagore ku ngufu, gucahura, guhindura abantu abacakara no gukoresha abantu nk'abacakara b'igitsina nk'uko bivugwa mu inyandiko. Ku mugaragaro rero uregwa ntacyo aravuga kuri ibi bitanga uko ikinyamakuru cya BBC kibitangaza. Intambara ya Kongo yabaye mu 1998 kugera mu mwaka wa 2003. Nivuga yuko yahitanye abantu barenga miliyoni igera kuri 1. Rumbara yatawe muri yombi i Paris mu mwaka wa 2021 ku byaha akekwaho ko yakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka wa 2023 nibwo ubucamanza bw'Ubufaransa bwambwiye ko buzamuburanisha mu rwego rw'ubutabera butagira umupaka. N'ingingo y'amategeko yemerera inkiko z'igihugu guperereza no kuburanisha abarega ibyaha ndengakamere kandi bitawe ku bantu byakorewe cyangwa ubwenegihugu bw'uregwa nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya. Ku wa mbere abashyigikiye Rumbara bakoze imyigaragambyo ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, basaba ko yakoherezwa mu gihugu cye kugira ngo abe ari baburanira nk'uko bo babivugaga. Abavugaga yuko ibyaha aregwa yabikoreye ku butaka bwa Kongo bw'Ubufaransa, bityo ko icyo gihugu kitagomba kumuburanisha. Intambara ya kabiri yashyamiranyije ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro yafatwaga n'ibihugu by'akarere birimo Burundi, Uganda ndetse n'u Rwanda. Muri iyo mitwe harimo n'uwa RCDN ya Rumbara wafatwaga na Uganda nk'uko ikinyamakuru cyabitangaje. Roger Rumbara yashinjwa ubufatanyacyaha mu bwicanyi bw'indengakamere bwakozwe n'itsinda ry'abarwanyi ba RCDN bise Efase Tableau.
ryafatwaga kandi n'abarwanyi b'umutwe wa MS wa Jean-Pierre Bemba ndetse na UPC wa Thomas Rubanga barwana n'umutwe wa RCD AMR wa Butsa Nyamwisi Pasiteri uko ikinyamakuru kibivuga. Mu gihugu cy'Ubufaransa bavuga yuko aba barwanyi ba RCD bibasiye abasivile ba nyamuke bo mu bwoko bw'abananda ariko by'umwihariko abasanga ubutaka bo mu bwoko bwa Buti mu duce twa Beni, Mambasa n'andi mu ntara za Ituri na Kivu ya ruguru. Ikindi ni uko intambara ya Kongo irangiye Roger Rumbare yagizwe minisitiri w'ubucuruzi bwo hanze muri Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akurwa mu mwaka wa 2004. Yasubiye mu bikorwa bya gisirikare kandi aba n'umudepite uhagarariye intara ya Kasai nyuma abo umusenateri kugeza mu mwaka wa 2013. Ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko urubanza rwa Rubara ari ikimenyetso cyangwa ikimenyetso cyo kudahana gukomeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'intambara byakomeje gukorwa mu myaka 30 ishize. Rigasaba ko amahanga akomeza gushyiraho igitutu kugira ngo abakoze ibyaha muri Kongo bakurikirana nk'uko Human Rights Watch ibitangaza. Ikindi kivugwa ni uko ari urubanza rw'amateka ku ntambara idasanzwe muri Afurika nk'uko bivugwa. Yego. Rumbara ni we munyekongo wa mbere ugiye gutangira kuburanishwa kuri bya byibasiye abantu banyamuke kandi bikicamo benshi. Roger Rumbara we munyekongo wa mbere ugiye kuburanishwa n'urukiko rwo mu Bufaransa cyane kuri bya byibasiye ku muntu byakozwe mu ntambara ya kabiri ya Kongo nk'uko abanyekongo ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye bivuga. Kandi n'umwe mu muri bake bahoze ari abategetsi ba Kongo bakurikiranwe kuri ibi byaha. Ndabona bakaba bavuga yuko rero na Jean-Pierre Bemba yarakwiye kubakurikirana kuko umutwe wiwe nawe wa MS wabigizemo uruhare ariko akaba ari umutegetsi kw'ibyo nabyo bigaragaza umuco w'ubudahana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo urubanza nanone rwa mbere Ubufaransa bugiye kuburanisha ku ngingo y'ubutabera utagira umupaka ku byaha byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nuko yavuga n'ikigo n'ikigo kitegamiye kuri Leta Trillion International cyo mu Busuwisi kivuga ko urubanza rwa mbere rureba Kongo rugiye kuburanishwa mu gihe hari izindi manza zagiye zaburanishirizwa hashingiwe kuri ihame mpuzamahanga harimo imanza z'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ndetse bikavuga yuko intambara ya kabiri ya Kongo ari imwe mu ntambara zahitanye abantu benshi cyane kandi mu gihe gitoya cyane mu mateka ya Afurika. Nivuga ko abarenga 1 miliyoni aribo bayizemo nk'uko icyegeranyo cyabo kibigaragaza. Bakavuga yuko ubwo intambara yari imbanyije yari ibihugu nibura 9 bya Afurika n'imitwe irenga 25 itwaje intwaro yayirwaniragamo nk'uko UN bigaragaza. Itsinda rya UN naryo ryakoze iperereza nyuma y'iyi ntambara byanditse ko ubwicanyi nibura bwiswe ngo effacer tableau bwakozwe n'abarwanyi ba NCDN n'abandi harimo ibikorwa by'indengakamere byo kwica abantu mu kivunge, kurya abantu, gusahura no gufata abagore ku ngufu nk'intwaro y'ubugome bukabije bw'intambara nk'uko UN bigaragaza. Nibura abantu hafi 30 bazumva n'abatangabuhamya mu rukiko rwa Cour d'assises rw'i Paris nk'uko bitegerejwe muri rubanza ruregwamo Rumbara nk'uko Trillion International ibivuga. Abandi nabo bazatanga ubuhamya na bagera kwijana nabo babanje kumva mbere ariko bakaba byarabaye recorded mu nyandiko cyangwa ku makasete n'abizumva. Haribazwa rero impamvu uyu Rumbara atohereza kuburanishizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubucamanza buvuga ko bufite inararibonye mu gukoresha ingingo y'ubutabera butagira umupaka ko yakoreshwa ku byaha byakorewe ahandi ku mugabane w'Uburayi nk'uko umuvugizi w'inkiko mu Bufaransa abivuga. Rumbara akaba ari umunyekongo wabaga mu Bufaransa ubwo yafatwaga muri 2020 nyuma y'uko n'ubuhungiro yari yarahasabye
ariko akaza kubwira mu mwaka wa 2016 yahise atangira gukorwaho iperereza kwa bino byaha agiye gukurikiranwaho kuko muri Kongo rero birerekana yuko ari uko batinze ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakabona yuko baramutse bamwereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagira ingaruka ko ataburanizwa cyane cyane kuko abari mu butegetsi bagize uruhare muri ibyo byaha mpuzamahanga rero kirika ku manza cyitwa International kuko nubwo mu myaka 10 isi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye intambwe mu kuburanisha bakurikira abari bari mu mitwe y'inyeshyamba n'abasirikare ariko igenda bigura intege ndetse mu kuburanisha no gukurikirana abakekwaho ibyaha byakozwe mu ntambara zabaye mbere. Kugeza ubu iki gihugu kandi kigaragaza ko bamwe bakurikiranye ariko kigakunda kugaragaza n'icyo bise ngo mapping report bakaba raporo nazo ibyaha birimo bitakurikiranywe ubutabera bw'Ubufaransa bukavuga yuko bwahisemo gutera iyo ntambwe gukurikirana urumva bugakurikirana ndetse n'abandi bose bazagaragara yuko muri dosiye bagize uruhare muri bya nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'inkiko z'Ubufaransa. Vise twasoreza niba nta yandi makuru mu by'ukuri cyangwa izindi update tukaza gusubira mu yandi masaha andi makuru bibuze kubagezwaho. Ndagushimiye cyane. Aya singayo nguko rero bakunzi ba Eugene Official, reka rero tubashimire cyane mwe twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma tuze gusura mu yandi masaha turabakunda cyane. Ciao.